Lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo papagayam, nabara apan ang kablaaw ken panagyaman kada kayo amin, gapu iti awan sarday na nga ingkay panagdengdengeg ditoy nanumo at channel tayo. Welcome kadagiti kabarbaro a subscribers ken listeners tayo. Kastamatan kadagiti avid listeners ti Lagip ti napalabas. Hello kada kayo amin kakabsat. Agyaman kami kadagiti likes ken comments yo. Kastamatan kadagiti kablaaw yo. Maragsakan kami unay a makabasbasa kadagiti komentaryo. Ket sapay lakuma ta itultuloy yulat ta timang suporta kada kami. Ti surat nga intay drama ita ket manipod ken ipagayam tayo nga ami. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, naimbag nga oras mo. Ilingad na kumalatan itinagan nga ami. Jak mabain amang ibaga amay saak kadagiti agon online selling. Isulaang ngaminan tinapanunot ko a negosyo. Awan ngamin natalgad at trabaho gaputa awan met nalpas ko. Rugyak man ti agsalaysay, idi agrugrugi ak paylaeng nga aglaklako. Kastoy man dagiti pasama. Apay akas na tilangam anak kaw, kasla adamo nadagsen aparikot mo. Parikot ko nga rod no pangalaak iti pagbayad ko kadagiti utang ko nanang. Katay masapsapulam iti shop mo ngay. Iso ati pangalam iti ibayad mo kadagiti nakautangam. Maluglugi mat nga rodan nanang. Kinapod no na, may ibusan ti stock ko. Tawan mat nga rodan po una. Andya, nay, kasano napasamak ti kastangay? Ay, diya ka mo nanang. Diyak mat napupuutan ang naibos ti kwarta. Imutangak pa yan iti lending. Ngamawan matlat na. Nagadungamin at talaga ti babayadan. Nukuna ngamin ide nga oray di ka pa'y mangala iti lugan. Ta isupay kumaapagpuunam. Kasano adyak mga lakit nagnginamot ti arkila. Isumit lang ti papanan ti maganan siya. Iso amay mayatin ang mga lak iti hulugan alugan. At least, kukwakton inton mabayada. Sa bagay matkiti Kat kasano nga ron itan no kunam amaluglogi matagti shop baw. I-close mo laangan ata ang mga no nakarkaro ang mailumlum ka iti utang no ituloy mo pailaan. Ay saan ananang? Diyak itulok abas ang close lat ng ti shop ko. Masapul ang mga ramidak iti pamuspusan. No kasapulan nga umutang akmanan, aramida. Kasano da ito yan bakay? Impos da kamot ka iti Facebook. Nagkado ti mga mention gan ka. Idarom da ka kano no di kagbayad ka dagiti utang mo. Ay, wan nga rod lakay. Imbagak mat nga urayan dabiit ta idis kitarak. Imbagak pa'y adyak mat itarayan ti utang ko. Ngam impos dakit din. Ay, anya nga taaya ti kasayaatan nga aramida. Ay kat pala simanin akasarita idaa. Sagsagay sa hamida nga awagan bakal. Makisarita kay tinasaya at ay kanda ka pa iti pawayway. Kan makisarita ka nga idilit dan ti impos da. Tanay, nakababain. Ay, unay matlakid din ti kastoy. Di kagsarimadang ditaa. Aramida mo ti bagbagak. Tapno masulbar ti parikot mo. Ang lakay. Malakit din. Kabaulam da ita bakal. Basta makisarita ka iti nasaya at agpakumbaba ka ta sigamat nga rod tinakautang. Ay na, nakababainan ti kastoy ang mapaspasamak lakay. Agkakasakit dagiti comment iti impos ti maysa ang nakautang. Apay di da pa indilit aya. Kunak man na pagsaritaan yun di maipapan iti day taabanag. Di na paimot nga rod na delete lakay. Nan, kita agman. Oo, adoy. Kita ang adagiti comments. Ay na, makapa-stress. Naglukon. At dapay mo't ngagpaisaw. Apay nga di na pailang indilit.
Kahit mo ka dita sa akong timang text, tay delete na timpos na. Uno saan awaga kon? Saan ang lakay? Siya kon. Di mo't makaawad ng kita katao. Unang mo lang perfecto da mo. Awaga mo tay delete da. Kung di da pala i-delete, ibagam kanyak da siya amis mo, di makisarita kadakwada. Kahit kumusta ngay anak kaw, indilit da ka din, ti ko nang maimpus da maipapanking ka. Wala nang. Iso na lang kanalpasan na ibabain na. Nakababain ka dagiti makaamam mo kanya. Ano siyam anak kaw? Anya kay kat si ka nga ron tinakautang. Wan matkiti ngam nalabas matikas diyang inaramid ta. Imbagak lang arudan ajak mat itarayan ti utang ko. Ngam impos dakit din tinagan ko agraman ti rupa. Talaga akas da anak kaw. Ti panunutam kat no si kamat ti ada iti sitwasyon da. Makaungat da talaga ta inululbudam nga binida. Nang ibaga ka iti pizza ti panagbayad mo. Ngam saan mo mat ati numpal. Ay, nanang. Ti rumbang nga aramidam ita kat mang panunot ka iti wagas tapno mabayadam dagiti nakautangam anak ka. Wan nanang. Talaga akas ta ti aramida. Nakitam ka diti inpost da iti Facebook, maipapankin ni Ami? Wan, yung kaslaawan matan. Indilit sa matan, tinangipos. Ay, jak kumakayat ti agsao. Nakarumot nga minti kinaagraraman day siya nga Ami. Isupay Husto kat ti kunak asaan nga agbayag ti negosyo na. Noan niya nga minti naknakan na ata agnig negosyo pay lang. Uray kumamot no saan nga utang. Kundi ala pay mat itilugan na. Ngamhulugan mat. Anya nga ita, inpost da lang nga rod iti Facebook, gapo iti adu nga utang na. Day takot nga rod. Talaga akas ta ti maganap dagiti agraraman, mare. Ay na, naku namon mare. Iso adata, an-anusan talatan at aglaklako iti natang diti palengke. Ngam ti agnegosyo iti dakkel apuro mat gayam utang. Ay, wan narigatan ti maitulad ka ni Ami, mare. Ay, pulos mat iti kaano man, saan tanto at tumulad kan kwa na, tanya. Bakit? Rumarak bet. Sa dino ti papanam lakay. Mapanak ijayan Alvin. Ha? Ni Alvin na kapsat mo? Wan, Ni, apay amapan ka ijay. basta. Ala, mapanak kong tanil dawan. Ang mga nudyak madanunan, ija balay na. Sige lakay, agan-anad ka. Oh, at tuwing ti bulbulo ito makwarta manong. 150,000 pesos is amin data. Agyaman ang kating ko. Naimbaglaan ang tagda ka. Noon ka lang. Jack amo, no niya taramidon mi kinimanang mo. Awan ang yaman na manong. Sino kumamit ang titinulong? Saan ada tayo magkakapamilya? Talaga nasaya ti pa nagpuspuso mating ko. Ay, sigod mat ha? Wan mat ka di ading ko. Kit ulitik man ang dagyaman. Di ka matanagan. Kaya sublime mo lang nga isubli ti kwartam. Ay! Wen, manong. Awan parikot iti daytan. Ito yung tulad tayo itong makawadwad kayo. Kita yung kit ang mga numaragrig ti kwartam. Laglagi pa, madakilagatan dayta. Nukasta, pinautangan na ka ni Alvin na kabsat mo lakay. Wan bakit? 150,000 pesos tin pautang na. Ay na, naimbag pa'y dadya kabsat mo, taam mo na ti tumulong. Nasingpot nga min da siya kapsat ko. Manipod ubing kami. Da kami tagkaalaan. Siyak ti mga isaksakit kin kwa na no, da mga awag idikin kwa na iti bakla. So ano anya ti dawatek apabor kin kwa na. Ipapain naman. At damat binulod ko kinimanang Kristi. Yagnan to kano inton bigat ito balay. Kahit umanay ka rin na pagbayad mo, itinautang mo, tinadiskitar ta baka? Wala kay. Sobra-sobra pa yan Makagatang tapayan iti baro nga istak ti sapatos kan badbado ang mailako iti siya. Okay nga ron. Problem is solved. Kamordyana na. Makaangas mo't langin da tao. Wala kay. Katagyaman iti tulong mo. Awan na nyaman na bakit? Agasawa ta.
Isu nga agtinulong tangarod iti rigat ken mamay. Ay, kasano da ito yun, Tanya? Awan matan ilako ta. Awanan karga to'y pwesto ta itinatang. Basol mo da ito'y. Basol mo. Anya, apay asyak ti pabasulam nga eh. Basol mo ata inawis-awis naktumot ngamin. No di nak kumainaw-awis, di saan kumamat anaabak ti kakaisuna a kwartak. Ay. Di ka agpabasol sinde. Ngamin, saan ka mat apingilit. Nagayatam mo ti panagsugal ta, isu adinak nga rod pabasulan. Basol mo ata kunamat ngamin abumawi ta. Kunam nga igam ta ti swerte a baraha ti kasino. Ngam awan mat, ta parehas mat laang gayam iti online sugal. Kat no isumat ngamin ti kunada, ngam saan mat gayam apod no. Ay, kasano da ito yan ngay. Madamdamalaang umay manandag iti bumbay nga agsingir. Anya nga iti aramidon tatanya. Ay, tinasayaat. Ag-close ta pay laang. Mabanta agsapul iti pagutangan ta, sindi. Asino ngay manan ti pagutangan ta? Mapantamanan aka ni Mang Lito. Imbagday jay, ta sigurado nga ado ti kwartana. Anya? Kat no di tapay mat nabayadan ti sakiking simil nga utang takin kwa na. Ay na, awan kastay padasan ta ah. Masapul nga agdiskitar ta, tapno adda pagbayad ta kadagiti nakautangan ta. Tano agmutmut talang talaang ditoy, amangan no papanawon datapay ditoy nagpwestuan ta. Kasano bakit? Nalpas ka din ang nag-live? Wala kay, nalpasan. Kahit, kumusta nga? Nakalako ka matlaan. Una, dandanin na ala amin dagiti in live selling ko. Nagbayad pa'y kit din a iti Gcash dagiti daduman. Unay, mayat ang arod no kasta. Launay alakay. Ayun gayam, adda ka no seminar nga tindaran ni Alvin, iti Tagaytay itong Lunes. Kat ibagbaga na, ano mabalin kat itulod ko. Ag-ground trip kami ka no. Masarot ka no nga, commute. Ay katwan serbisa mon Jacob sat mo, tapno awan mo't may bagbaga na lakay. Sumurot kan at mapantay iti divisorya. Ado ka no kat tinalalaka amagatang ijay. Ay wala niya. Mayat sang agpaysoan. Apa gusto. Adda pa'y bakante ijay shop amabalin apagdisplyan. Mangala ta iti brand nyo nga ilakot ta. Wala, tapno saan lang awagwag. At umot lang tagbirok iti brand niyo, bakal. O sige, sumuro taktumat nga rod lakay. Diyos ko. Agyamanak iti amin a blessings mo kanya. Kastamotan iti pamilya. Agyamanak ta inikanak iti kapamilya na sasaya at panagpuspuso na. No awan dala ang amang tultulong kanya. Diyak amon no anya tinapasama kanya. Diyos ko. Kidawak at tulungan kan iwan man na kuma. Tapno maaramid ko anasaya at dagiti rumbang nga aramida. Among nga ado ti plano. Ngam amok mat apagayatam latta ti matumpal. Saan da kami kumaabaybayan? Diyos ko. Kahit kumusta ti negosyo anak kaw. Kaasi ti Diyos nanang, mayat-mat. Ado malaang ka di ti gumagatang ijay shop mau. Ado ananang, inpa-advertise ko ngamin. Iso nga ado ti mapmapan. Ti may sapay apagsayaatan na. Ado ti agor order iti bulto, wano bay ti wagwag. Banag apabor mo't kanya. Ngamin, isa ti ayan ti dakkel aganan siya. Ay katmayat ngamnay, kita tasaan mo manan unay adakkelan ti ipatong mau. Tapno saan amadismaya dagiti gumatangken ka. Wala nang, di kayagdanag. Amo kung ti teknik ti negosyo asinanrek ko. Iso nga awan nga rodrumbang apagdanagan nyo. Ngamin, amo kung tar aramida. Kahit nga dapat hindi yun nabayadan nga utang nyo kanyak. Ikaw umutang kayo manay. Sigin amot ten, tatalito. Pautangan da kami pay laang. Di ka agdanag. Makabayad kaming tumot laang. Sige, ingato kong 10% na. Agbalin na 20%. Anya? 20% kunam tata? Wen, mayat kayo kaday. Wano ba di kayo? Ay kwa, mayat kami tata.
Alan, itad yung nga roden ti utangan may. Angamtan niya. Di kan agsa upay. Tinapatag at daag pa utang. Mabit lang, tamapang ko alain timbayad ni Ami. Ta isuti pa utang ko kata kayo. Ni Ami kunayo tata? Nagbayadan? Kaway, fully paid pa yan ati dua agasot aribo nga utang na kanyak. Ininilot na binayadan. Pudno ka dito ibagbagayo, Tata Lito? Wain kunak lang nga roden. Di tao nga inuyaw-yu ide. Umas asenso itan. Ha? Ay sos, gapo iti kasusugalyaw. Naudi kayo ni ti damag. Kitnuda kayo mit iti ti mangiwarwaragawag iti chismes. May papan iti biyag ti panayo tao. Gam ita, kasla baliktad matan. Aguray ka. Kitaang, kasla ni Ami dayjay Sa dinaw. Dayjay man ni Aywan. Isumat nga paiso. Anya nga tiar aramidan na dita. Kasla bodega mat day taayanda. Wun, umay ka. Ta umasidig tapay basit. Iti kasta, mangagtanuan niya ti pagsasaritaan da. Sige. Ditoy, aglamang ta ditoy likod tilugan. Tapno saan da ta makita. O sige, ikargayo amin ang dagiti na yung pakit tayo, ta ipaship tayon. Masapul amawaya ang tibudega, tapno adda pang ikabilan tayo kadagiti sumangpet nga istak tayo. Nukas tangarod. Pudno ti imbaga ni Tata Lito. Talaga nga umas asinson ni Ami. Nakalungawan iti ado nga utang na. Oho, jak mamatitan niya. Anya, kasano adi ka mamati kat kita lang arudan ti ebidensya. Imposible Ito'y pa. Ha? Kasano manan nga imposible? Masigurado kung ada sa bali a sideline na dayta. Isuan nakabayad iti utang na. Ha? Adda ayamat bumak nang iti panaglaklako lang iti wagwag. Ay na, saan nga imposible ang mapasamak dayta? Basta lakit di nagagat ka. Kan siyempre, no talaga nga adumatan ti suki na, adu ti gumatang. Adumatan ka ti inmasinso gapo iti wagwag kan live selling. Basta amumlaang ti dumiskarte. Kumusta ti pa nag-live selling mo? Bakit? Nakalako kamutlaan ka de? Wala kay, saan pa'y lang asimang patdagiti bail, ngam na ibusan. Mayat ang aron. Aywan, nadamag mo ka de, tinapasamak kadatan niya kang sinde. Ha? Ni, apay, anya tinapasama kadakwada na kay? Pinapanaw da kanumot idan ije palengke. Saan da kanu ngamin anak kabay bayad iti utang da? Nailumlum da kanu iti utang, kapo iti panagsugsugal da. Ay sus, day takit din. Di mat isuda ti may sa amang sasawi diking ka. Insisir doon sapay dagiti pos ang maipapanking ka. Ay, wan, ngambay amon day taba naglakay. Napalabasan day jay. Talaga siguro akas tatipyan. Mabalin abak ng kaita. Ngam inton bigat, awanan ka. Mabalin mat amaong umsi, wano mauy-uyaw kaita. Ngam kadagiti sumarsaro nung aldaw, si kanton kitang tangaden da. Bakit? Agkakasakit ti sao kan comment dagiti tattao kanyak idi. Nga uray awan mat amok abasol ko kadakwada. Aklunak matket di abasol ko ti amin. Nagbalinak agastadora. Ngam nagbalin akarit amin dagijay kanyak. Isu tinagbalin nga inspirasyon ko. Tapno agkagat kan mangrugi akmanan. Ita, apita mo, di bunga ti kinagagat mo. Bakit? Kat babaan day ta ititulong mo lakay. Tanuawan ka ng tultulong kanya, saan ko amaragpat ti baliki. Lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo papagayam. Ti surat nga inta idrama ita ket manipod ken ipagayam tayo a Kristi ti Santiago Isabela. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, kidawak nga ilingad na kumalatan itinagan a Kristi. Naawi sakmat a nagsurat tapno innak ibinglay ti nagbalin a padas ko. Padas nga amok a makaibati iti adal
nang runa kadagiti padak anasukir nga anak. Miss F agmay may saak laeng nga anak. Sakto laeng met ti estado ti panagbiag mi. Din makkelak ama ited amin ti kayat ko. Nasing petak met ti kunak. Natulnugak kadagiti dadakkel ko. Iso na laeng ta idi nagayatak na iturod ko asinukir dagiti naganak kanyak. Ket tapno nalawag ti amin, rugyak nga roden ti agsalaysay. Hi, Christy. Hi! Ay, agyaman nak si mangput kamot laengan, Patrick. Itayak pa'y nga gururay dito yan niya. Kwa, sorry, sweetheart. Binulot nga ni pare Dexter ti motor ko. So, medyo naladawa. Okay, no problem. Kat sa dino nga rod nga iti pang-date ang kanyak, sweetheart. Ha? Sika man kat din, usta dino ti kayat mo apapanan, sweetheart. Makaamukan, Patrick. Basta kayat ko ti agrelak si tangal daw. Di kan sumrek iti pagadalan nyo? Saanan? Masaduta kun nga gadal. Okay. Mapantangarod ag happy, sweetheart. Wen, sweetheart. Di kagdanag. Ta sumurutok ken kay ti sa dinuman apangipanam kanyak, Patrick. Okay. Lumugan ka nga rodan ni ti motor ko, tamapantan. Okay. Naimbaga orasyo, tatalito. Apay, anya ti masapul mau. Ay kwa, dagaset ko man ni Christy, tata. Nagtulag kami ngamin na rumor kami ita. I-date ko man ti anak yo, tata. Sana mabalay. Ha? Talaga napuskul ba ti panagrup-rupa man niya? Imbagak lang arodan ajak kayat ti artag ken adik apaki asawaan jay anak kau. Apay, narigat ka di nga awaten dayta? Ha? Ni tata mo, pudno nga gin inumag ngem sa anak mo't nga artag. Kang ronan ti amin, sa anak nga adik, tata. Ay, awanan ti adupay asaw. Pumanaw ka kitday. Di mo disturbon ti anak kau. Ka madamang agrib-ribyaw. Ken maysa, ado ti matrabaho dito'y balay. Ket kasano nga rudan nga kinagtulagan mi ni Christy, no di yung palubusan na rumor, tata. Lokonak, pumanaw ka. Pumanaw kan. Damangan nun niya pa'y ti maaramid kukid ka. Ala, panaw! Patrick! Ha? Christy, sinurnak? Wan! Linibasak ni tatang. Anya? Abangan mo pirugan na ka ni tatang mo. Uray paruwam tayo jela kay. Masurunak. Paritan nakit din na makinayat kin ka. Ha? Di nagnarog ka no kayat aparakin ka. Siyak mo't ti makiasawa. Saan mo't nga iso? Loko ka talaga. Pasensya kan iti panagsasaw ni tatang ko, Patrick. Hindi ka madanagan. Nakasagana ak amang sukir kadakwada para ken ka. Ayayatan ka nga minunay. Diyak ngamin kaya tamapukaw kay tibiyag ko. Oh, agyaman na Christy. Ay ayatan ka mo't unay-unay. No kayat mo, agden natan. Diyak ngamin kayat ang maagaw na kapay ti sa balikan niya. Sige, Patrick. Mayata kiti dayta. Ayos! Nagturugam ni Rabi A. Christy. Kwa? Ijay balay da sina, tatang. Ulbon! Ha? Nagturugam ni Rabi A. Kuna. Kwa? Sumumpat ka! Ijay ayan da, Patrick. Hoy na! Para manan kansan! Sige! Sige Padasan niyo timang kabil kanyak tapumanawa. Anya? Sana ka mang rabrabak. Panggabdak akabilan? Sige kabilindak tay darum kayo. Una yan, tikas ta pa nagsasaom, Kriste. Di nakmat ni kabilangan nga amam. Una, tadidak mo't
awatan nga anak yo. Ipaidam yo ti ayan ti ragsak ko. Talaga nga ipaidam bay, tamo mimad apakaisang makam. Imog ubingad ka, ngamday ta asawa kitin tanda di ta panunot mo. Addan to pa'y 15 years old ang makias-asawan. Siyak tulakit din a 20 titawan na. Ubing ka pa'y anak ko. Agadal ka pa'y nga umuna. Bayam ti asawa ta makauray na ita. Masaduta ko nga agadal tatang. Makiasawa akon. Kay sumot lang ti papanan na dayta. Kriste, Nobyo ko ni Patrick. Kat nagsaritaan min ti panagden nami. anya. Mayat kayo man kan saan. Awanan ti mabalinan nyo. Ngamin, addan na pasamak kada kami kan ni Patrick. Iso nga addan na kamin, tatang. Agyaman na, takinumpal mo ti Karim, Kriste. Iso na lang, tama nga no, pilitin data pag sinaan nagiti dadakkel mo. Sapayan nakais-istrikto ni tatang mo. Awan ti rumba nga pagdanagan, Patrick. Siyak ti makaamo ka ni tatang ko. Okay. Imbagam day ta, sweetheart. Wen, kunak lang arudan. Naimbagkin ka, Tawan dagiti dadakkel mo amang bibiyangkin ka. Siyempre, adda da iti abroad. Isa maaramid kumat amin na kayat ko. Oray, ag naadda ni dyan. Basta paw-pawitan daklakit iti kwarta. Okay kanya ko. Sana all. Oh, ket kasano? Ag naad ka nga rodan, di ti balay. Wen, Patrick. Dayta okay na angkin ka. Ay, katuan Okay na okay kanyak. Saan ka nga rodan nga gawid iti balayo? Taagden natan, sweetheart. Uwan, ang agawid ak pailaang tay nakalaan dagiti badbadok, sweetheart. Nay, apayan anak ko. Sa dino ti papanam. Apay nga gimimpaki kamutan. Pumanaw akong dito'y balay nanang. Anya, sa dino nga ti papanam. Agden na kamin ka ni Patrick. Anya, agdan na kayon kunam. Wen nga rod! Tagulit kayo mat. Kasano nga ti panagadal mo anak ko. Nagsaritaan min ka ni Patrick dayta abanag. Di kay agdanag. Ituloy ko lahat ti agadal nga uray makiasawa akon. Isublim na kita badbadong iti kabinet mo, Kriste. Pangasi yu tatang nanang. Itid yun ti wayawayak. Balasang akon. Di yu kumamot iparit ti banag apagragsakak. Agadal ka pa'y. Intun makaturpos ka. Uray aramidem ton ti amin na kayat mo. Pudno ti ko na ni tatang mo anak ko. Pag-aasim, saan kumamot anatangkan ti ulom? Ay basta! Siyak ti matungpal, tatang, nanang. Palubusan da. No diyo kayat aguraan kayo aging katungpal biag ko. Kriste! Nalawag tinangig yung nanang, tatang, ha? Amudak mo't siguron. Saan ak amang rabrabak? Apay nga ta, nagbalidbat ng asukir ti anak talakay. Bakit? Diyak laing pagarup amay turid na tagayam asong-basong bata ni tikas jay. Rabin, bakit? Maturog kan. Kuston na ita pa nagsangsangit mo. Saan tamat nagkurang anang bagbagakan ko na? Pinadakkel tamat itinasaya at asursuro. Gamapayakas jay matan. Kala at ti panagbaliw na. Hoy, naitamat nga ron ti damdamagak iti bagay. Bakit? Madanagan na kiti anak talakay. Nalabit na influensyaan iti dadya Patrick. Anyagan nga ti kasayatan nga aramidan ta. Kasanon ti panaganal ti anak ta. Sayang mo't no saanan nga agtuloy nga agadal. Mala, maturog tan bakay. Bayam, naipadas kung tumanan ti mapanid di balay da Patrick hinton bigat. Mapan kusukunan ti anak ta. Agawit tan, Kriste. Diyak kaya tatang. Pangaasim ka di, ata saan anatangken ti ulom.
Amom kade asaan ang nakaturturog jay inam idirabi Gapo iti kapapanunot na ken ka. Baybay andak ko man tatang. Di kayag danag. Awan ti daka sa mapasamak kanyak. Nasingpat ni Patrick. Iso nga awan nga ruti rumpe nga pagdanagan nyo. Ken may sa. Kabaila kon ti bagik. Saan akon nga ubing tatang. Sa dino tayan ni Patrick. Ibagamtag sarita kamay. Okay tata. Ano ti bagayo kanya? Iawit kon ti anak ko. Ubing kayo pa'y. Saan nyo pa'y akabaalan ti agpamilya? Agadal kayo pa'y kuma. Ni Kristi ti pangibagaan nyo ti day tata. Sana siya. Basta dito yakon balay dang agnaid tatang. Iso apang nga asiyo ha. Gawid kayon. Sana nga agbaliw ti panggating ko. Agpagpakaasyakan ka anak ko. Agadal ka pa'y kuma. Sana bali na iti asawa ta makauray kung nakmanay. Siyak ti agpakpakaasi kada kayo tatang. Pangasiyo. Itit yun ti waya-wayak. Ang anak ko. Di kayag danag. Sa anak nga agbisin ditoy. Aday jay abroad dagiti dadakkel ni Patrick. Binulanda nga agpaw iti kwarta. Iso nga awan nga ruti parikot iti pagbiyak mi. Agin inom ka manen? Basilang, sweetheart. Pangpaturog. Okay. Mabilang pagpilyan ka. Sino ti pilyan? Siya? Wano, dagiti dadakkel mo. Sika siyempre. Sika lang nga rudan ti pinili. Agbiagak nga uray awan dagiti dadakkel ko. Basta, ada kay ti biyak ko, Patrick. Oh, agyaman na Kristi. Talaga gayam, anapatigakan ka. Unay-unay Patrick. Sika ti biyak ko. Sika ti amin ko. Numapukaw ka iti biyak ko. Nasaysaya at laangan amapukaw akmatan dito'y lubong. Ay ayatan ka ngamin unay-unay, Patrick. Ay ayatan ka mat unay-unay, Kristi. Kumusta nga tanjay anak talakay? Ay, yak amo apakay. Bareng nasaya at ikasasaad na hitiden na dadya Patrick. Anya nga tano, mapantamanan ang lukuyan nga agawid. Ay nabakit, namin ngay naramid taday ngam talaga natangken ti ulo na. Awanan mabalinta. Ay, lito. Namin matan na binagbagaan ta. Agam awan latta. Natangsik pa yan. Isa pa nagkunak at baybay antan iti kayat na nga aramiday. Ay. Saan tabat nagkurang anang bagbagakan kwa na? Inaramid tabat ti pagrebengan ta kas dadakkel na. Isa makaamumot ta ni ti biyag na. Kasanod to lang at ti masakbayan na. Nagruna ita ta nagsardeng matan nga giskwela. Ay, bayamon ba kahit kas jay nga ron ti kayat na nga aramiday. Awanan na talaga ti maramidan ta. Bayantan na mga ramid iti kayat na. Papanam, Patrick? At daoting na agbabarkada. Ay, kasta ka di. Well, ikuyog ka pasig kami matalalaki. Iso magbati ka. Okay. Anyan to nga oras nga iti panagawid mo. Diyak pala nakapampanaw ng ti panagawid ko adagos ang ti ibagbagam. Aha. Basta agtalinad ka lang iti balay. Di ka rumrumar. Urayin na aging gasumang petak. Sige. Di ka unay agpakarabi Amo mo tadandani ako naganak. Wen, unay ka na ya. Sige, tama pa na kon. Agrobot ka lakay, darasem. Right. Kaapay ba kahit? Intaray da kano iji ospital ti anak ta. Anya? Apay ka daw? Jakam mo nga maamagan no aganakan. Ay, aganak mo't lagayan.
Kunaklakit din no anyan tinapasamak kan kuana. Agrubot kan ta inta kitaan dyan anak ta. O sige, mabitlaan nga ron tagsukata. Ay na, naglukmal ti apo ko talakay. Wali nga ron bakay. Kita ba? Kaing-ingas unay ni Kriste di ubing pay. Wali nga ron. Ay na, kastalat tantiro pa ni Kriste inimpas nga imaw. Nanang, tatang. Nasaya at mata nakariing ka anak ko. Mabitlaan igawan ka iti ka na buwan. Agi amanak, nanang. Inlutuan na ka tinitib amanawk. Naimas na ita. Kaaduam ti kanam tapno agsubli ti sigod apigsam anak. Uwen, tatang. Agi amanak. Patay ta. Nakaturugan ti anak ta, Kristi. Malang, ipaida mo ni ti krib na, Patrick. Well, narna ka na dagos. Uwen, tanabsog. O sige, tambapanak mo tan. Ni, papanam ka trabiin. Kasangay ngamin ni Harvey ita. Pagbigyak tapno saan ngagpasugnod. Anya, ang awan ka duwami kan ni baby dito'y balay. Pangaasim, saan da kami kumamot na panawan? Mabitak lang. Saan ak ngagbayag dyan? Agsubli ak lang dagos. Itaytak pa lang orayan. Ay saan? Di ka mapmapan? Di nakpagpungtutan, Patrick. Oy, Kristi di nakpangpangta na kasta. Tapisin kan tupay. Anya? Sana si Kati makalapod kanya. Patrick! Agsubli ka dito'y! Patrick! Imayak takayat ka makasarita anak ko. Maipapanmanan iti anya, nanang. Anak ko, adan anak mo. Ijam ko man ti mapan makiin-inom. Asino manan ayati nakadamagan nyo iti dayta, nanang? Saan na masapul amaamuam anak ko. Basta, adan na kay baga kanyak akanayon ti iruruaryo. Kat nabarbartag kayo nga agawid. Abay, aya makibibiyang kayo launa yan, nanang. Kristi! Amok mo ti araramedak, nanang. Ken may sa anak mo ta dumawdawat kada kayo iti paginom ko. Ibagbagak laang ti pagsaya atam, anak ko. Kaasi mo ti anak Gusto, nanang. Diakon kayo ta denggan pa iti bagayo. Ulit ka. Saan ko adaw-dawatan kada kayo ti pagin-inom ko? Dagiti dadakkel ni Patrick ti mangmangted iti kwartami. Isuapang nga asi yun, nanang. Saan da kamin apakibibiyangan? Ay, awanan lakay. Talaga saanan ang maisuro dyan akta. Namintakal asukir, di na kaya't ti mabagbagaan. Wal nga ron bakay. At dapay kit din natin mangsik manipur nagdenadan iti dadya Patrick. Kasla awanan apulos ti kasapulan na kadata-dadakil na iti kasjaya pa nagsasauna. Ngala, bay amon bakay. Dalang sakit tinakam mo no iso ti pampanunutang. Ikararag talangan, nasapay ko mata makaamiris mutlaang ti anak ta. Duan titawan ti anak ta, Patrick. Ang maging gaita, nabisyo kalat ta. Pinagsardengnak nga aginom, ken agsigarilyo. Ngam, sikawat ti di mo isardeng dagiti bisyom. Rugyan na kadimanan na sermonan? Amumet ajak kaya ti maser-sermonan, Kristi. Patrick. Di dakto pa sermonan lagi ti dadakkel ko. Sikan tulakit din. Kasanugayam ti kunam apan agkasarta. Agkasartan iti kasta. Agbalin mo ten alegal ti panagden nata. Kasar dita sa asawam. Tungkalagsaw ka, kasar, makauma. Patrick. Tapno ibagakin ka. Awan iti bokabularyok ti kasar. Sige, tama pa na kon. Papanaman nga Adda papanak, saanan anas ka na mamuam.
Marabyan ka kadimanan? Anya nga ko man, marabyan na. Sa anak mo't ngagkurkurang kada kayo Itad ko mo't amin ang kasapulan nyo. Awanan, nagbalbaliw kan Patrick. Sana nakas idi ti kinalailom kanya. Maiturad na ko nabugbog kawan. Kasla, sanan nga asawa ti pangibilbilangam kanya. Ado na amin ngay bagbagam. Talaga mo't asaan kang asawa, kasaan tamot anak kasab. Takamalangan. Patrick! Agsubli ka dito ay! Di nagpanawan, Patrick! Patrick! Lay, ada ka may Kristi anak ka. Wen tatang, kadwak ti anak ko. Dito'y kami pailaang man balayo ang maturog. Ay katuan nasaya at mo tayong pasyar mo ti apo ko may. Apay adi yung matkadwa ni Patrick. Talong aldawan asana nagawawin ni Patrick tatang. Anya? Orayo kasukunon da kami dito'y balay tatang. Napanan na kano aya? Diyak mo tatang. Kanayon ngamin ang marabyan. Isu asinitak. Idikwan, inapanak matan. Aging ga, nagrekyar kami. Pimanaw, katsaanan ang nagawawid iti talungal daw. Isu masursurunak tatang. Sino ka? Apay nga da ka dito'y balay me? Siya ti asawa ni Patrick. Sika, sino ka? Anya? Anay ko ba? Di nakpadpadasan si ka, babae. Tauray masigugat. Kabalak ti makiginubal kan ka. Anya? Ulit man ti kinunam? Kristi, pangasim. Di ka giskandalo diti palay ko. Vanessa, honey, umulit ka ni ti Sineta. Kasarita klabi it dahi ti ababay. Okay, honey. Sumaruno ka dago, aswan. Anya ti kayat asawan da ito'y Patrick? Lading ito. Ngam ni Vanessa ti ay-ayatek. Isa pumanaw kayon diti balay ko. Anya? Awalan kay ti bain, Patrick? Kalpasan ti ado ba nagsasakripisyo kiti danam? Kastoy laan ti sabad mo? Apay, anaramid mo ti kastoy kanyak, Patrick. Apay! Aklunan tan, tigasat ta. Nalabit asaan na data tinaituding para ititunggal may sa. Di mo mabaling nga ipilit ti bagim kanyak, ta saan kan nga ay-ayatan. Patrick! Ngam no di mo kayat ti pumanaw di ti balay. Okay lang matkading, orag naad kayo dito. Ipagpagapog ti anak ta. Isu na lang, taanusan nyo ti agyan iti may sa asilid iti baba. Tada kami kan ni Vanessa, ti agyan iti silid ta. Ti sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Hello manen kada kayo papagayam. Naragsak ngayon kay panagdengdengag. Ti pakasaritaan ngayon tay drama ita ket nagapu iti pagayam akayat na ti agpailinged iti nagan akate. Manipod probinsya ti Benguet. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, kidawak ngay linged na kumalatan iti nagan akate. Naawi sakmet ang nagsurat tapno innak ibinglay to'y padas ko may papan ken ayat. Adda idi kinaubingak, iso ni Jordan. Makunak nga iso ti best friend ko. Kaaruba ken kinaubingak. Manipod ubing kami amukon akayat na ti agbalin a pulis. Iso na laeng taawan ti umdas a kwartada tapno sumrek iti training.
Malaksid iti dayta, awan metlaang ti amamuna tapno makastrak kumaadagos iti serbisyo. Gapu iti dayta, siyak nga rod tinagsakripisyo anang tulong kenkwana. Rugyak nga roden ti agsalaysay. Kumusta? Rinugyam ka din ngayon lakad dagiti requirements mo, Jordan? Ha? Ay, kwa? Oh, apay kasta tinangam. Abak mon sapay ang tinaabak iti sugal iti kasta nga itsuraam. Kwa ngamin, Kate. Apay, ada ka di parikot? Ibagam ang mga nuadda maitulong ko. Parikot ko ngamin ti gastusak para kadagiti requirements ko. Ang mga nuad dati ang mamabali na pagbuludan iti kwarta. Mga mano ayati ka sa pulam? Diyak may baga no mano. Sigurado ang makagastusak mat iti ribo. Pamasahik pa'y ngamin, kan pagkaan kumatan ati daduma. Okay, di ka agdanag. Siya kung ti makaamo iti gastusan. Anya? Sa dino nga iti pangalaan, Kate? Basta, siya kung ti makaamo, Jordan. Oh, dagituhin dagiti requirements mo. Nayurnos ko aminan. Kompleto daytan. Daytalaangan mangisubmit ti aramidam. Agyaman na, Kate. Naimbaglaangan tadda ka amang tultulong kanya. Noawan ka laan siguro, jakamon. Awan anyaman na, Jordan. Amumot nga aramidak amin nakabaanak. Tapno matulungan ka. No bilang ta makastrakak to iti serbisyo. Sikati umuna subliak, Kate. Oh, apay so? Uwen, ikarik daytakan ka. Nagsaya atin ngay no kasta, Jordan. Siyempre, Iso asapay ko matamalpas ko ti training ko. Tapno makastrakak kadagos iti serbisyo. Iti kasta, makasubali taktumat kan ka iti ado arigrigat mo kan sakripisyong kanya. Di mon panunutan dayta, Jordan. Tinapatag, kat makastrak kan nga ag-training. Sana bale, takasaritak to ni Papa. Isunton ti makaamu ang makisarita kadagiti am-am mo na amabalin at tumulong kan ka. Agyamanak manan, Kate. Awan anyaman na kunakmat. Basta agsingsingpot kanto ijay di ka agsuksukir. Iti kasta, malpas mo anasaya at i-training mo. Sa dino ti papanam iha, nakasukat ka mat. Rumwarak, Papa. Kuyugak ni Jordan. Ijay? Mapan kami gumatang kadagiti usaran ng training. Isunsamot ng ti papapanan ti sweldom iha. Papa, di mo't napagsaritaan tayon dayto abanag. Baybay andak ko malaang. Pakaragsakak timang tulong kini Jordan. Uwan hagam. Uston, Papa. Pangaasiyo. Aywan gayam. Di ko maliplipatan ti pabor adaw-dawatat kada kayo, ha? Pangaasiyo. Takasarita yo ti am-amuyo ang makatulong kini Jordan. Padasa ka kontaken no at dapat ijay di amamok iha. Please, Papa. Kate iha, narigat ti agkarkari. Basta kitag no anya ti mabalin ko ang maitulong. Okay? Okay, Papa. Kat agyaman ak unay. Diyak tumauma nga agyaman kan kake. I miss you so much. I miss you too, Jordan. Kate iha. Oh, Papa. Simangpot kayo matgayaman. Wan. Mayat matiisa, ma'am dita. Apay, asino ti katetex mo? Ay, ko Papa. Ni Jordan. Imbag man ta makatetex mo. Kadno ti amok, kad bawal mati cellphone ni training center. Wan, Papa. Talaga abawal. Iliblibas dalaang. Adda ka nung amin na barkada na ichay, kat iso ti pakiteteksan na. Ibagam, tadi na ka na yun ang ti makitex. Ang mga namakatumppong iti strikto nga opisyal, kat matiliwan na. Narigatan.
Wan papa, naanad matkit din ni Jordan. Kan may sa, amunan tar aramidan na. Madandanagan Fernando. Iti anya, Belinda. Mangnamnaman samat unay di anak takin ni Jordan. Awan nga rod. Hindi pailangan adlaw ko dito. Iso nga rod akong kontrag, no kwa. Angam natangkan mo ti ulo na. Talagang sana in love iti dahi Jaya Jordan. Ay, sapay la kumata saan to ang mapasamak ti pagbutbut ngak lakay. Baring abakit, basta di taliwaya na palagipan di anak ta. Iti kasta, saan unay amang namnamakin ni Jordan, narigatan. Ay, anyamot kan. Adalo man tirabi. Ngamjak pa lang ang maalat itulog ko. Apay ngay nga awan matan mauray ko at next manipod ka ni Jordan. Itita mo, ikarkarigatan namat ngay liblibas ti ag-text kan umawag kanya. Kanayon nga agpakumusta. Kanayon nga ag-text iti I miss you. Kas kada ingat ka. Ngamita, awan matan. Nihay, wano hello, kat di nan maaramin. Apay nga ta. Ay, madandanagan akmat lang aron. Amangan kit dino natiliwan da ije unag. Angam, saan mat siguro? Amo na matyar aramidan na nubilang. Ay, urayak latan. Barang mailibas ng tumat laang ti umawag. Naimbag nga orasyo, Auntie Lorena. Si Kamot Gayam, Kate Balasang ko. Dumanon ka at tugaw ka. Agyaman na Auntie. Ada ginatang ko apit sa para kada kayo. Adto'y Auntie. Ay, agyaman na Balasang ko. Awan anyaman na Auntie. Ay, Kate, isumulaangan ati Mirinda antayaw. Ada danom tinyog dito'y. Ramanam, nasamit dayta. Sige man, Auntie. Naimas ngagpaiso. Wen, kapuros ngamin anyog ti akin danum dagita. Isu talaga anaraman. Ayun gayam, imawag ka din kada kayo ni Jordan, Auntie. Idi na minsan samat akal man di imawagan na Balasang ko. Imawag gayam kada kwada. Ngumapay ngay adinak inawagan. Wano in-text nak man laang kuma. Ay. Inawagan na kamutlaang ka day. Ay ikwa. Wananti. Iso na laang tanabiit kami laang anak sarita. Wan nga road, 2 oras laang kano nga minti interda apawayway kada kwada. Tapno umawag kadagiti pamilyada amang ibaga iti kaaldawan ti graduation da. Kaano ngay kano ti graduation da, Auntie? Di namot ngaminan na ibaga kanya. Pizza 20 kano, inton umay abulan, Balasang ko. Sige, taumayak tumat, Auntie. Wan ako kuyog tayo to amapan, Kate. Nagsasarunumat ti reply ni Jordan kanya. Basaan. Pasensya kan ngam busy kami ita. Amumat abawal ti cellphone. Di kan agte-text ito'y taamangan numatiliwanak pa'y. Narigatan. Sige ta isubli kon ti cellphone iti akin kukwa. Di kan ag-reply. Bye. Ni, apay ngay akas to'y matan ti text na. No kaano adandanin ti graduation na. Isumatan ti panag-text na iti kastoy. Ay. Awatek lang tan ni Jordan.
amangan no na bannog laang. Maturog akit yan. Tamasapa akpay amapan iti opisina inton bikat. Sigurado anapunduanak manan iti aramidan ichay. Happy graduation, Jordan anak ko. Agyaman ak nanan. Ay na, kabaudyanan na. Natungpal mo laangan ti arapaap mo anak ko. Uwan nga rod nanang. Hi Jordan! Happy graduation! Kate? Wen, iso ti kaduak anak ko. Saan ngamin anak kasurot ni tatang mo, tanasakit ka no ti saka na. Happy graduation ko na. Agyaman ak, Kate. Thank you. Naramanam ka din ti adobo ngayon luto? Ha? Iso ti nagluto iti binalon may anak ko. Iso ti nangisaga na amin kada kita. Okay. Thank you, Kate. Thank you iti amin na sakripisyon. Utang ko ken kati amin. Kat kasitin karik iti. Adan tugundaway nga agsubalitaken ka. Ay sus, di mon panunutan dayta ko nakmanan. Tinapatag ita kat nakagraduar kan. Natungpal met laangan ti arapaap mo ang makastrat iti serbisyo. Uwan nga rod. Hi, Jordan! Happy graduation! Sabong parakan ka! Wow! Agyaman ak, Roxanne. Kung naklakid din, di ka makaumay. Mabalin ayamat ajak umay. Kat espesyal nga aldaw daytoy para iti ay ayatek. Nanang, Kate, iso ni Roxanne. Nobiak. Anya? Roxanne, iso ni nanang ko. Isumit ni Kate. Iso ti bagbagakan ka, best friend ko. Hello, auntie. Hello, matking ka, balasang ko. Hello, Kate. Nice meeting you. Hello, Mat Roxanne. Sige ha, panawan kayo pa dito eh. Adala ang anaag iti ko check. Apa yan, Belinda? Andi ati mapaspasama kini Kate. Agkulkulong madlatan iti silid na. Pinaybayan nan sabatan ti trabaho na. Ay, jakman ang mo ijay anak mo, Fernando. Nunang namnaman tumot iti daychay a Jordan. Anya ngay ita. Isukat lang arudan tinaiawawan. Daytuyon ti pagbutbut ngak, Fernando. Hindi pa'y laang abinagaag. Ngamdimat ngamindim nga kanyak. Ay, wan nga rod. Isuotin ang tultulong kini Jordan manipod ng rugian training. Kaditata nakagraduaren. Na ityapwera matan ti anakta. Wan nga rod awanan bain mo't da dyan lalaki. Di na mo atalyawan tinang tulong kan ko ana. Adamat lang basol dyan at tabakad. Ngamin, nang namnama iti awan. Kan maysa, saan damit nga gayan ayat kini Jordan. Iso lang ba't ngamin ti kumamkamat iti na ikaya lalaki. Ay, Fernando. Kaasibot ti anakta. Iso tinagsakripisyo. Iso tinang tultulong iti kini Jordan. Nang namnama ti anakta nga isudan to apaman na makagraduar na niya lalaki. Ngawan yan, tadamat kaya man sa baling at tagikwa iti puso na. Adda post ni Jordan iti Facebook account na. Kita man. Ni. Ladawan da adwa iti daychay a Roxanne. Naka-uniform da adwa. No kasta. Pulis mat lang ang gayam ti babae. Basa ti nakakapsyon iti ladawan da. Forever grateful. Thank God I found you.
Ha? Adda pa'y gayam nakatagkan kwa na a video. Kita. Congratulations, Mr. and Mrs. Soriano. No kasta. Natulag gayaman ti kalay sana. Uminom ka manan, Kate? Basit lang man, Papa. Pampaturog lang. Diyak ngamin makaturog no diyak uminom iti arak. Libati mo ni Jordan. Mangkita ka lang iti lalaki apang ibaw ingabidayat mo. Ado di tati mas deserving para ken ka. Papa. Napintas ka, iha. Ado ti lalaki nga gusto ken ka. Laglagi pa masanlangan ni Jordan ti lalaki dito'y lubong. Ado di ta. Juan, ado na. Ngam nila ang Jordan tinakarignak iti kastoy, Papa. Iso lang ti lalaki nga inayat ko. Juan, ang magkasara ni ti mabiit. Iso nga awanin namnamang ayatan na kapay. Ngabin, adan sa bali ti biyag na. Ado ti lalaki di ta kunakmanan. Alahos to daytan. Di mo ka na yun ti uminom. Tama nga na makapadakes kan ka. Sana nasaya at kitang ti babae nga umin-inom iti arak. Bay andak ko malaang, Papa. Kaya't ko lang mati makalipat. Nga matataal mati salunat mo iti kastangar aramidam iha. Papa. Malala. Husto daytan. Inkakat maturugan tapno makainanakan. Masapa ka pa'y mananasumra kiti tarabahom intun biga. Pasensya kan ay tinaramid ni Jordan. Kate, balasang ko. Awan ti rumba nga ikidawan nyo iti pasensya, auntie. Adda magbasol ko. Iso nga okay lang kanya. Kate, maawatak mat ni Jordan. Kan may sang, pudnong matasaan kami nga agayan ayat. Basol ko. Tainikak iti sabali akay papanandag iti nasaya at ngay nararamid na kanya. Ti amok akit si katidakda kamatan na nga ikalay sana. Apaman amal pas ti graduation na. Angam sabali gayam a babae. Nasakit man. Ngamnas kan nga aklo nagtigasat ko iti anak yo, auntie. Ay, pasensya kan ang talaga balasang ko. Itad kun ti wayawayan. Kat manipod ita. Lipatak matan nga adda Jordan anaam-am mo. Kan inayat ko iti unos ti panagbiag ko. Agpakada akmatan kada kayo, auntie. Sa dino nga iti papanam balasang ko. Mapana kun iti Amerika iti mabiit, auntie. Urayak lang ang ti schedule ti flight ko. Idayak nga minan nagtrabaho. Kasta gayam. Wananti, kat agyamanak kada kayo. Agyamanak iti panagbalin nyo apart iti biyag ko. Manipod kinaubing ko nga aging gaita. Diyak tumalipatan ti kinasaya at yung kanya. Kat kanayo naktulat taas sila lagip kada kayo. Banag apagyamanak unay balasang ko. Agan anad ka ijay wan. Kararag ko, asapay ko ma. Tani apo Diyos, ti kanayo namang tarabay keng ka. Iti sa dino man apapanam, balasang ko. Aging gayta, adupay lang ti agdamdamag, no kumusta kamin kani Jordan. Kat tisungbat ko, masaya na siya sa piling ng iba. No maminsan mapanpanonot ko, kasano nga ta no jak tinulungan idi.
Kasano nga ta no jak pinabuludan ken inikkan iti kwarta agastusan na. Nakastrek nga ta iti serbisyo. Ita Miss F, jak mapaglibakan. Ano makakitkita ak iti naka-uniform a police, may palagip amin kanyak tinapalabas. Agis isa maklatdan nga agwing-wingiwing, gapu iti napalabas mi kani Jordan. Daytoy mantipadas ko ajak topolos malipatan, to'y pagayam mo, Kate. Ken ka pagayam, Kate. Nasakit man ken narigat tinaglabasam, nga masapul nga ag-move on kan. Kunada nga rodan, amin abanag ket adarason no apay a mapaspasamak. Patsek, adakdakkel pay a bendisyon ti agsubliken ka, kasukat ti sakripisyo nga inpaay mo kani Jordan. Luktam nga rod ti pusom nga agayat manen, di mo ipaidam ti ayat iti bagim. Mamatiak ang makasarak kanto matlaang iti lalaki apod no amang ipatagken ka. Alakastan pagayam Kate, ket pagyamanak unay ting kapanagsurat, dito'y programa tayo alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdangan.